Kani gade ka Pati CTV. Nen kasngi ka arterik urampang, wai negeri pajba, new nong tap board jang Mawson Ram constituency. Kulawan cakmat banbo yu dak jingkeli, persya yu MLA jang ni constituency, uba pencengan NCM, halor ki skim ki bala pentrekam, haki news nem balala. Uni udai usamla bansai mar banyang. Basyong basa agas nong Mawson Ram, haka jing kendo bagi nong patai kubor, hasilong plus club, ulai to bakat kum ke jingyo jingtip jing uling bakaan ka hok bantem, ne ka right to information. Lalap ba pencengan NCM udah pentrekam hadu anreu tuli ki skim jong snam arhajar pra arja khandai ter hadu jong snam arja khatsa arja khatsan kini ki skim ki kentop ki skim Chief Minister Rural Development Fund ka CRRP ka ICDPS ka SYDP ka DTFM bat ka skim SRWP bar ka jing pelot na ka pentai kini ki skim ka lakot hadu pra kror khat nyau lak san po hajar tingka yang jongaru pembuat nong song sulau na po ka konsensi na sa pagpupao ba itu jingkermen lada tak kini kapisa UMLE pentrikam dia lada ngi pai pat segiwi pat ki UMLE ki balen no lada baru ki pentrikam hok ini kapisa na try ka Mawson Ram konsensi kadang dia show konsensi ka baduk kuma pau hai ni singi bamenta hendai kumbangi ka census kumbangi ka census ka supply junction ngarang jong ka government ngarang jong sarkar ka pau sai ba na pren ki nong song snong kibabuan kebetulan kumbasan putra jarmut 100.1% kibabuan gede kibaduk sudah di kani borhoi census kade hapo kamau sunam blok he brokaway hafati konsensi ya ka bagi nosong sunam kidang buan hi kibaduk tingi sebut ong ba kumway na kiripat ba ubadon ya ka jingkit kli na kamata ki nosong sunam kamtam habiri ba kilong yin kibaduk ni sebut ong ba kalau teng-teng kum ka jing pelut put kadi kajing peluk harangai ya kapisa kadi poi hok syau pat ba sakawai pat kebalabu ah kajing lengo ya uniu samla kalong ban nakalyang jong ula ji kendo teng yu ba pencengai NCM bat ajing mot ru ban thien no dakawai ka ambulans na gamenta ka thai Mawson Ram hande nakalyang ba pencengai NCM ula kantaj ban menjor ya kani kajing ajing mon handre kat kum kajing lap ling ba ka RTI pan ha kajing thoa ka bala penpau ya kajing pelot ya kapisa da uniu MLA kala pau ba haus nam arjar pra ula thiet ya ka ambulans na ka benta kani ka konsumsi ha kajing lon ka bakon san lak san po hajar tingka simet hi habang persang bantai ya kadi ka RTI namar ka dan kawai kesin ka bangla persang bani kendo yu ba pencengan NCM bani kran halor ka ambulans de nakalyang jong hi simet pau ba nakalyang jong umdan ka interest ban ai ka ambulans sa po konsensi dan rei hapo bani ka RTI hang ni financial year ajar pra ajar kendai ubah pencuai NCM ratit yang ke ambulans na kata Mawson Ram Constituency Development Council kini ke ambulans ulah say ratit hakador sangat sanpo jatingkan ini ke beluma kalau bahasa ke ambulans ngi ke bayi tres yang bahlang tu mau na ngi no anda habang idun kam sang bahlang ambulans ngi haban kai pan kaliang na gibi pati para sang bahlang dan mereka bakal hani ke RTI pat bolong bala ratit ke ambulans boy ke ambulans ka kali sakawai par kajing pen jong ba pencengan NCM ya kajing pelot kapisa kedai ru halor kajing thiet ya ki CGI sheet ne kiten sop tnum yeng ya kabala thiet hadu san hajar news pa kat praban bat ya kini kiten dan usnam hakabala thiet hakador 100,000 tingka shiban hadin kene pa hakador 100,000 san spa bat ru hakador 100,000 news pa prapo shiban kalau kampung mo susu kedai ru kajing thiet kini ki CGI sheet kiten sop yeng kini kiten sop yeng kumba kapal hadu kat mentang hadu 100,000 news pak khat sau bundle kakum ga 100,000 news pak khat sau bundle ubak pencengan ada bangkit bat kidon ki bundle ki bautit hakador 100,000 tingkah si bundle 100,000 tingkah si bundle bat kidon ki bautit hakador 100,000 sans pak si bundle bat kidon nilai ki ba kamlong good quality ki beli ki 45 mm kakum ba kapal ka RTI kita gidei hakador 100,000 news pak rapo tingkah si bundle Tila dah sangat saus pak Hasan bundle ini ki CGI shell ada tier. Beneficiaries baru kait ngatrai kinum desho bandan ke jing lada dan kino ki jingjia jing lengshop jong di bor mariang nani hakna no betang ngatrai layo jing ram no MLA. Tapi kum baka pa mata kalau ba na pasang ban keli hatol lada dan am na ki no song jong katan di bayo CGI shell. Kibon tiap Kibon tiap saya CGI sih jangan. Kamtam nilai abang persang berkeli hal agak jauh kesana abang asa apa Mawson Ram.
hapo mau sendam lele abang pek je baru ini ke RTI baru ndrit lagi ni skim ngam yu baka mau sendam kan rom skim matang kawero tinggal lengo lada ka mau sendam ka balik ke headquarter jauh constituency headquarter jauh blok kamrung skim tigalai yanong in kena hatong in kena iginom snong trai iginom kit kam snong bakim sim dalek wat skim terus skim MLA ne yanong in kena din dei ka daw ba ka pokong san hi ha bala thong yu nong wi khwan ka kamram hi ri nong wi khwan ban yit pnya ban pek pnya hangno dan kam ban kentio hangno dan kam ban ai yak development na benta ka jingbit jingbiang jong ki nong sung snong kat kum ba ka pau balai ngawan ha kani ka por ban pau ha ka pa ba ngasubot ang ba ngadu madang kena hadu kani ka khlimat ka bamenta ngai i ba ka mau sunram khamtam le ha po station ngi phai ha po headquarter ngi kadang yai long hi kumjo terhadap barok MLA kitrai kum kitrai kampha kitrai bet kitrai hok yang kam ko ba pencet ki ngam thai ba kamau sunam konsensi kandang long pumalong hari ini sini ki momentan Kani Gadega Pati CTV.